وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وله ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلونهم وإن أطعنتموهم إنكم لمشركون كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين كفروا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم من الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2
الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين هو الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون
ساجدين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturdu. Şu anda oruçlarımızı tutuyoruz. Ramazan ayı ibadet ayıdır. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ve Ramazan ayı geldiği zaman Kur'an'ın nazil olduğu ay olması hasebiyle Müslümanlar büyük bir titizlikle Kur'an-ı Kerim'i hatmediyorlar, mukabeleler okunuyor
bizler de Ulu Camimizde öğle namazından sonra ve ikindi namazından sonra olmak üzere 2 vakitte mukabelemizi okuyoruz ve yoğun bir katılım var. Bu mukabelede bize yardımcı olan hafız kardeşlerimiz var. Her yıl bu kardeşlerimiz yaptıkları hazırlık neticesinde okuduğumuz vakitlerde burada hem öğleleyin hem de ikindi vaktinde gelip burada hafız kardeşlerimiz mukabele okuyor. Güzel bir eda ile elhamdülillah bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu kardeşlerimiz müftülüğümüze bağlı Kur'an kurslarında eğitimini görüyorlar. Bir kısmı hem hafızlıkla beraber medrese ilmini de devam ettiriyorlar. Temennimiz bu kardeşlerimizin eğitimlerini ara vermeden devam ettirebilmeleri. Bu manada biz toplumumuzdan hafızlık müessesesine sahip çıkmalarını istiyoruz. Medreselerimizle beraber Kur'an kurslarımızı da ihya etmemiz lazım. Bu manada ciddi yardımlara ihtiyaç var. Ve hafız kardeşlerimiz Allah razı olsun her geçen gün hafızlıklarını artırarak devam ettiriyorlar. Çünkü herkes hafız olamaz. En güzel belge, en güzel imkan Allah'ın kelamını hifzedip onu topluma faydalı olabilmektir. Onun için bu hafız kardeşlerimize biz ne kadar imkan sunsak, onlara ne kadar teşekkür etsek yine azdır. Bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığımızın Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber yürüttükleri bir proje var. Şu anda Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Lisesi bünyesinde ilkokul 5. sınıfı bitirip 4. sınıfı bitirip 5'e geçen kardeşlerimiz için hem okullarını okuma, okullarıyla beraber hafızlıklarını da yapabilme imkanı söz konusu. Bu manada bütün kardeşlerimizden şunu talep ediyoruz. 4. sınıfı bitirip 5. sınıfa giren öğrencilerimizi Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Lisesi bünyesinde sunulan bu imkandan faydalanmalarını biz talep ediyoruz. Kardeşlerimiz bu manada mahrum kalmasınlar. Hafızlarımızı yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak bu güzel geleneği, mukabeleyi devam ettirebilmeyi nasip eylesin ve özellikle toplumumuzdan da şunu talep ediyoruz. Bu Ramazan ayında okunacak olan mukabelelere mutlaka dikkatli bir şekilde katılsınlar. Okuyabilenler okuyacak, okuyamayanlar ise dinleme sevabına nail olmaları için gereken hassasiyeti göstersinler inşallah. Ben Nurullah Kızlarslan, 4 yıldır medrese okuyorum. 2017 sezonunda hafızlığa annem ve babam tarafından yani hafızlığa Kur'an kursuna yöneltildim. 9 ay hafızlık yaptım. 2-3 ayda yüzünü okudum. Toplam bir yıl içinde hafızlığımı bitirdim. Diyarbakır'a sınava gittik. Yani büyük hocalar tarafından soru soruldu. Allah'ın kelamı ile ilgili. Yani biz de bunlara karşı iyi bir dereceyle inşallah yani Allah'ın izniyle hafızı belgemizi almak bulunumundayız. Şimdi ise Gençyayla bölgesinde medrese okuyorum, Arapça. Arapça okuyoruz yani bütün Müslüman ister erkek olsun kız kardeş olsun hepsine hafızlığı yani talep ediyoruz. Şimdi bu ay ise 11 ayın yani sultanı dediğimiz ay ise mukabele okuyoruz. Yani bütün Müslüman, Bingöl'deki bütün Müslüman kardeşlerimiz her çevrede ise yani mukabele okumak bulunuyor. Herkes gelip bizi dinliyor. Allah herkesten razı olsun. Yani herkese, bütün Müslüman kardeşlerimizle hafızlık talep ediyoruz. Yani hafızlık, Allah'ın kelamını ezberlemek ne kadar şey olursa olsun çok güzel bir duygudur. Hem Allah için hem kendimiz için. Hem bu dünyada hem ahirette. İnşallah Cenab-ı Hak bizden razı olur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adım Hamza Bürçün. Bingöl İmam Şafii Yatılı Kur'an kursunda hafızlık yapmaktayım şu anda. Bu yola bizi sevk eden önce anne ve babama ve bütün aileme, abilerime, kardeşlerime, hocalarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim okumak çok ama çok büyük bir yük ister. Yüktür aslında. Onu okumaktan ziyade daha çok onu anlama, onu yaşamak daha büyük bir yüktür.
Onu okursun ama onu yaşayamazsan onun bir anlamı kalmaz. En önemlisi onu yaşayabilmektir. Onu hayatımıza tatbik edebilmektir. Etrafımıza, dini mübin İslam'a hizmetkar ve hadim edebilmektir kendimizi. Hafızlığımı işte yeni başladım ben de bu yıl. İnşallah tamamını erdireceğiz Ramazan'dan sonra. Bu yolda bana yardımcı olan hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Bu konudaki en büyük destekçim en başta babam, sonra annem, daha sonra ise İdris hocam kurstan. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımın, bütün Müslüman kardeşlerimin, her bir bireyin hafız olmasını gerçekten canı gönülden istiyorum. Çünkü her hafız olan imam olacak veya müftü olacak veya vaiz olacak veya bir diyanet görevlisi olacak diye bir şey yoktur hiçbir zaman. Yani hafız olup doktor olmak vardır, hakim olmak vardır, daha yüksek mertebelere gelmek vardır. Yani arkadaşlarımızın, diğer kardeşlerimizin bu konudaki hassasiyetlerini bekliyoruz. Hani böyle bir algı oluştu ki hafızlık yapan herkes hoca olmak zorundadır. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. İnsan istediği her şey olabilir. Ama hafız olması çok büyük bir güzelliktir. Bu yolda yaşamak, bu yolda, bu uğurda kendini hadim etmek, hizmetkar etmek her Müslümanın bence büyük bir vazifesidir. Ben Muharrem Uygun, Bingöl İmam-ı Şafii Yatılı Kur'an kursunda okuyorum. Hafızlığa annem ve babam tarafından teşvik edildim. Bu yolda bana yardımcı ve destek olmaya çalışan hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Nitekim bir hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz "Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemeh" sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyurmuşlardır. Ben de bu hadisi şerif doğrultusunda Kur'an-ı Kerim'i daha güzel bir şekilde öğrenmek için ve öğretmek için hafızlık yapmaya karar verdim. İnşallah Allah-u Teala bu yolda bizlere sebat nasip eder. Hafızı bitirmeyi bizlere nasip eder ve müyesser eder. Kur'an-ı Kerim'i okumayı bütün Müslüman kardeşlerime çok tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Kerim çünkü insanın ruhunu temizler, insanın maneviyatını yükselten bir kitaptır. Ben Ayetullah Büketçi Bingöl'ün Genç ilçesindenim. Bitlis'in Güroymak ilçesinde Şeyh Nurettin Medresesi'nde talebelik yapıyorum. Medreseye girme şeyim beni teşvik eden annem, babam, özellikle abim. Sonra da bana yardımcı olan bütün aileme çok teşekkür ediyorum. Hafızlığımı 2019 yılında Ocak ayında Malhasip Yalçın hocanın yardımıyla bitirdik. Belgemizi aldık. Allah hepsinden razı olsun. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek değildir bence. Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamak, hayatında yaşamaktır. Ben şimdi Ulu Cami'de mukabele okuyoruz. Bayağı bir kalabalık geliyor. Bu sokakta dolaşanlar da bence mukabeleye gelmeleri lazım. Bu özellikle gençlerimiz mesela sokakta dolaşıyorlar, namaz falan. Gelsinler namaza. En fazla 1 saat sürüyor zaten mukabele okumamız. Onlar da eğer şey yapmıyorlarsa, okumuyorlarsa gelip dinleseler de yine o sevaba hasıl oluyorlar. Hiç Kur'an okumayanlar da yani 11 ayın sultanı Ramazan ayının içindeyiz. Ne kadar mübarek bir ay olduğunu, ne kadar faziletli bir ay olduğunu herkes biliyor. Hiç okumuyorsak da bu mübarek Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i okuyalım bence.